Impact TV gi Talk to Manipur program sidbu meeting tarbir myam punamakpu Kanel Shambanduram na handrumakta taram nokcheri ngasigi Impact Talk to Manipur gi guest na puzara ibasi Manipur gi yamna nauribi writer amakakni writer asi mayam da saktak chege mahak asi Linthoingambi Chanu The Tales of Kanglei hariba novel dubu ibikiba Linthoingambi Chanu handrumakta Linthoingambi Chanu bu Impact TV gi studio sa taram nokcheri aham da Linthoingambi Chanu dage khoina khangjaning wase Linthoingambi Chanu gi Linthoingambi Chanu haina di mayam loima khangnare ko adubu aham da isagi asengba ming leifam adagi ima baba gi ming ichinaw na kya pokpi bage samlapna kam tatak piuba aigi ming potsangbam Linthoingambi Chanu aduga ai uripok sorbon tingandagi baba gi ming na potsangbam sasikanta aduga ima gi ming na laitonjam mingwa potsangbam ombi sumita devi aduga chinaw koi chinaw mari ni aina anisuba yam ngai jere ado Linthoingambi se has education qualifications di kadai fauba tambi hauba ai hoje 2017 da ai MA English da Pondicherry University da complete tokdare aduga Linthoingambi bagi lam sidadi karma matam dagi junction bile baze tasengna makedi angang oringai dagi yamna pamjare ado bada sunatana lai macha macha su khar khar ye aga admaina story construction se smaina ayam matam exercise tokdai abo tasengna wari iba oina admaina wakhala khebadi graduation tamakpa matam da exposure khara phangba adagi aina literature da amuk hena pamakpa admaina tapna tapna admaina develop torakhebani the exposure fang bahais the exposure seeker makhalgi exposure no Linthoingambi graduation gi matam sta fang bigi basa exposure se akhoi gi college sida su yamna interactive session adugumba yamna laigi aduga writers ingi akhoi tamiba syllabus tu dagi su adagi atopa outside dagi su imanabi haigadra adagi thengnaruba mi sing ai company adagi su yamba aingonda inspire torpa mayam laigi hana dai angang oingai dai su pamak panina adom da sum aina changjan gi ba wakhan ta anu ai jare ado Linthoingambi family se sis da di ai ba natraga ai bi kana kana ma Linthoingambi mamang da Linthoingambi family trees da kana kana yawi khage ai isa makti khangja haudre thengna ja haudre du bu akoi gi baba pokpa pupu je dauze idauji akoi gi jagoi marup kaina thaina akoi performing artist sing gi adugum lingkhat padasu yam thawa yauna yaujare founding member ga oidana maina hotna jarami hai aduga larik su akoi culture gi thin do ba amai bi gi kai gi dugumba khara iramme makhu tharame aduga tasengna ma phong ba khot padi lai gi te maina halaman jing nai ngona wai lebi ngai se ado Linthoingambi na hozik i bagilam da changchen bi lai se si se kai meram gi no habadi atopa professions me ama khak sulai na ko art sida da haraga su art asu makhal me ama khak lai greba ado i bagilam sida changchen bi lai se kai meram gi oi bi no kai ne inspire to gi no ado me am da tak pi ni tasengna ma ki di i ba je larik phong bagi natra su i ba sidi yam pa me ai kai wakhan tholak wakhan makhan me am khan ba je ai adum i challe aduna sida aina ai larik ama oina phongbagi natra ka ju aingonda ge habagi wakhal lon jidi adum ai atopa thaba ma toramba yai adu bai idi dum iram gani na khanjai yam bungai je ado family gi Linthoingambi irak pasida family gi support ti kamain tobi family je hoi ima baba gi support yaudana di ai nang si larik ama phongba haba je arai ba thaba horamdre aduna mama baba gi support yamna aphangi ai laibak am phaina su khanjai na taba du siam nungai jai ko the family gi support your gas mine successful orak pese ado Linthoingambi ahan ba publish to gi lyric cd kai oidin Tales of Kanglei sedum oiga Tales of Kanglei sedum oidine ba hoi am nungai jare ado Tales of Kanglei se kari medium da ibige English ta even Tales of Kanglei ado atopa loan samna have the Manipuri loan di choose tawdana English oina choose tawi gi bese kai maram gi oibi si question je aingonda criticism oina khara lakhi ahamba like se publish release taw matam da aingonda ju kitang Manipur dagi like ahamba koi puya gi kai da naina raga iba like se English ta irakpa khoi loan sijina raktam khorak ta dugum bagi aingonda khara lakhi
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ target audience ꯁꯦ I want to really expose our culture to the outside part of our country. Koise North East ni haraga koi chicken neck machado da Siliguri gi dugumba da phaunaraga yamna isolated oibagi mong da sum akoi da mapalam da leiba matam da phaugi madumakna aina koi gi leiba culture rich culture jingse mapalam da puthokpa mayam da sigumba ama lei aduga akoi manung da Manipur da leiba sing da ju Manipur loinamak khangba ngang ngambadi adumakti omusu oidaba adun akoi pumnamakse akoi gi English se sam hakanda foreign language makti natte it's a global language ni duna mayam pumnamaka wari watai samjanaba yana ba adugi medium do lawra ina English da khut thajagibani tabadi yana nungai ji linthoi ado linthoi na su panbi khre English te e Tales of Kanglei se na ado Tales of Kanglei se ayambana di loibak ti panaramane bako ado pa driba mi audience khara sudum yaram kine bako ada ai isamakna Tales of Kanglei se karino se amta samlapna amta haibiyune Tales of excuse me Tales of Kanglei se khoi gi thaina gi ariba khoi ipai pu singa thambiramba dugumba puya adagi funga wari adugumba folk tales mythology sigumba mayam sina punjallaga wari ama mapum phaba wari macha sunate achauba ani yauri maningda sumaina wari mari thokna khaidoga khoi gi Kanglei gi singasan haigadra khoi gi ningthongna phamba phamban sida mapung oiraga aina wari se sumaina khoi gi Kanglei ron gi wari se na tapna khoi gi mayamda mitta uhanba masung hoji phawba ngamnabagi tumaina wakhanda khanjaraga egibane the Hoziki Sigi Tales of Kanglei Trons the keno se magi chapter hai tare ko like novel to pada lei bakun chapter lai nei na novel de no se Tales of Kanglei Trons the chapter di kaya na di pullaga sagi chapter ji mari ni aha bagi da khamnung the underworld adai matang the serpent king adai ahum subadan the colossal bird and the last one is the exiled prince ado chapter mari sing se mam to ina samlap na like hena amu padru mi mayam sina su park matam da se hena bhap ta na ba ai bi masamak tagi kitang habiu ni aham bagi chapter khamnung the underworld hai basina koi gi khamnung dagi koi mioi bana kamai thoklai aduga masidai sida koi gi poetol khonthok tana yamba base to wari se poetol khonthok haba se koi gi puya puwari oina yamna fazana lairaba duguma wari ni janam hemchandra na transliterated tawraga koi gi document oina thanamba ma aina thingna jagi madudagi yamba tawiduga atai phunga wari thaina koi gi pupu oina bugo oina wari sabada khopda yawba asi bagi adagi wari asiba kamaina koi maitai gi su thajanabi maitai gi dagi Manipur gi oiba aduguma thajanabi khara lai aduguma mayam ji punjallaga koi gi kham mioi bana ihan hana khongda rakpa koi lai ga mi ga samdaba adugumba gi wari macha ama oire aduga the serpent king habasina koi gi ibudo pakhang bagi wari ibudo pakhang bajina character ama oina tholaga magi punsi haidi amukta ugi driba koi gi as a ibudo pakhang baje historical side tagi study taragasu interdisciplinary oina koi study to ba character ni madi lai divinely oina su lo ba yaba aduna ai like sida ju maje half human half god adumaina magi adugi magi existence adu amina portrait to jabane aduga the colossal bird sidana koi gi yamna nungaina ju igi ba aduga yamna detail hena jo kaishu hapchaningai leigide wari se yamna khoi Manipur manung da di adum ikhang khangna ba wari yam nungai gi ba wari oi gi ba khoi gi tuteng lone haba khoi pui wari se da kano torga yoimung ba taw thingmang haba machimlaw ani sina turel tengba amasung babani na thengna rakhiba awa nungai gi wari oina oi aduga the last ki excuse me exile prince haba sidana koi gi nauthingkhong phambal ka ba haba puya hasida base tawni duga nauthingkhong gi pusi wari da marek mahau ya haidi magi inkhalak pagi adagi mahakna kamaina singa koi gi Kanglei phambal da kamaina kakhat yogi bagi haba gi magi punsi gi samlak wari ema
sumaina ado chapter mari se amaga di loimak interrelated oina doya natraga tongan ba kino oidoi chapter se aina construct taw matam da interrelated ohengi aduga historically di haiba yararoi adubu kaigumba khara khoigi wari sida dum lenamak mari leina badongna aina khanjagi aduna chapter ahum se the khamnung the underworld ne the serpent king ne the colossal bird moi home se mari oina masu su thang oina adumina wari oi aduga adubu last ki the exact prince di khoigi marak generation gap khara laibagi adumina oina portrait tawzare adumina portrait tawgimne yamna nungai je ado sigi wari sima sagalakna hotna bada hai tare ko Linthoina fact tumak adum lobi khibra natraga research work kayamna tawkhibage adu tu su khara takpiyune research work se it's a mythological fiction aigi book se genre se mythological fiction ne hana lawe aduga ai sana su aigi creative license sinaraga mayam da hena pungning kamaina chingsin gadage adagi character sing ji mi dagi hena khoi isa da kamaina naksanna thamja wakhanda mi gi amagi wakhanda kamaina thamgadage habagi dugumba khoi gi technique khara adum isa khalle ai study tawjai aduga larik si oina aina points kai ka hapa matam da panghapta jo hapjan ba ya su ya de adui mathakta mayam da sigum ama lei habagi adugi pau adagi information du ju pining banina aina adugi study tawbase ai chahi around 3 years study tawre aduga ai kan academic articles su macha adum mamang da Tales of Kanglei tronje ko thatni da aina submit tawgi bane ayam bara adagi su wakhal lakhe bane sumaina sumai academic ke kari project nung je macha tawbase da khoi story ama ka plot ai na ma tawga khoi gi mapalam da di western di hojik yamna mythological fiction je yam pamna ba genre oina lai du Manipur di aham boina admaina tawning ba phawgi ba aduna admaina e gi bane yam nungai jere Linthoi wari si yam nungai ri ado matang size break amtang losesi matang size da break macha amtang losege welcome back after the break ado break ki mamang da Linthoina hojik the Tales of Kanglei tron gi matang da koi samlappa makak ri habi gra ko ado aina hojik matang da hangjaningi se Linthoi the Tales of Kanglei tron se ira ko matam se adagi publish tor ko matam se da mayam sna panera kanda what is the reaction of the readers aduga criticism se pot ama taw matam da criticism se loima phangna ba ngak tani ado criticism se di Tales of Kanglei tron se Linthoina criticism phangi ba tar ga di karma mong da phangi ge du sun thai bi like say published tawbasna date 2017 December da published tawbani adugo release yang kuina tawgide February da tawe release na aise matam adum ngai raga adagi isada yamna seng harabada ki basu phawgi like se e matung da adu asida matang da panjaning mana ai editor babung arkenimais na babung na aibu mateng da suna tana puning thogat pa ai yamna dhaka ori ba puning thogat pa ji yam thogat pi aduna babung na ai tung da lepi raga chatlu haiba admaina inbi badu da aina amuka mayamna kai harakadoino adagi like se kamai aina tawrisina kayamna chum haidi adugi ngonda confidence khara wat pa hai bata adubu release tor matung sida tha ani mukti amuka like se kaimta ai isana su adugi aingon maonda exposure piba ngamgide promotion kari ka kaimta aingonda adugi pambai kaimta ugide adu promotions ko mapam kemta ugida base pambai kemta ugida base kai maram na oidun aigi tasengna yamna isam harba sangga jo leitaba adana ai Manipur su haidi kari link se kai no se kem khang de di mathakta larik phong ba hai simak taba ingon da yam nauba thabak ne ai ning bai pangi de ibai wan larik phong ba se ga ibe se ga yam thina khena gre adana phong gi matam yor kan phong matum sida larik se kamai tawga da bano adu ma ingon da experience lai jada ba ga wa ba duni da aina masida ista aduna mateng pang de da kemta adu gumba ki de laite hojikti duga larik se tha mari gi matung da ni mayamna aina sida ista panjani mana khoi books and coffee pa da bisantam hoina mateng yamna chauna pangbi na aina hojik phau da yamna harau ba puning yam penja ba phawe
ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯨꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯐꯤꯗ ꯊꯅꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ 10ꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯄꯤ 10 ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯄꯤꯁꯦ 10ꯗꯒꯤ 10 10ꯗꯒꯤ 50 50 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯇꯥꯕꯗꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯗꯦ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯐꯥꯎꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1000 ꯀꯣꯄꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯖꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯋꯦꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔꯁ ꯐꯥꯎꯗ ꯏꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯇꯔꯗꯣ ꯑꯥꯏ ꯀꯤꯞ ꯏꯠ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯍꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯎꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯌꯣꯔ ꯑꯦꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯆꯍꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯀꯤꯌꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯀꯤꯌꯣꯅ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯀꯤꯌꯣꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯨꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯐꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯏꯕꯤꯌꯣ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯃꯤडियꯝꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯀꯗꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯇ ꯔꯤꯗꯔꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇꯤ ꯐꯪꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯁꯜꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯀꯣꯛ ꯊꯥꯗꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯗꯔꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩ ꯊ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯅ ꯏꯚꯟ ꯐꯤꯛꯁꯅꯦꯜ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯋꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯤꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯌꯣꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯗꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯅꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯉꯨꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯤꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜꯁꯤꯗ ꯏꯂꯨꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯆꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯆꯦꯁ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ
सिगिसु लिंथोइना दम येकपिब्रा नत्रगा तो आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट तौबिरक्ब्रा अदुसु तांग किता हाइबियु illustration je yamna kano tawe akoigi aigi hek akoigi ai cousin ai yamba ai phanba laishram aduna babagi manau no pigi machani aduga akoi yamna close oire aduga aina like se iba matam da ai hana da gi chu aingoda plan di lei ai illustration khara hapningi aingoda art ki tungumba pamjabam su leijabani na ada aina chapter at least chapter illustration di hap ke aduga cover ji jo photo ki design ji makhan makhan manade aduna minimalistic oi targa su aina art ki yekpa lai moina hap ke na dum kokta back of the head ta khallaga dum lei aduga aina dada se shuti akoi leimina ba su nataba aduna yam nokning ba haiga da khadong chaba khudak talak pa ga da aina lai se phong ba ge toring se ma se manga ni tara ni khatta ne ma shuti phanga lai se yom sida aina da hairaga lai si en ge mane khudak ta dam ye ga piram me ma ai nang hai se gyan su wari su phajana ga sana ba ga phang gi da ba do da na yam na mathawai yaw na di yek pi ki mai na lai mari khoi gi chapter illustration yaw ba sing ge da na mai na construct taw taw de am ngai se ka aduga linthoi novels the Tales of Kanglei se linthoi medium se general oina dum English di ibi re ko ado atopa lon da amuk translate taw bagi plan di lai brand traga English da dum kano stick taw ga dum lai bidoira ado di hai bangam dre habadi ai Tales of Kanglei je kari orakata ga no habadu di ai shoda sina ke ado mathang translation ado ada ai required oiba matung ina dum tawani na khanjai hoi ado linthoi hojikan matam sidi yamna digitalize ira am oibani na e-books yam kanna chana khala e hojikan matam se ko ado Tales of Kanglei thron ira linthoi ye top work atai goi gira se e-book da oina onthok gi plan di leitabra natraga dum hojiki dum novel sumaina dum like oina dum phong bagi plan na leibra adu matam risk thambiu e-book se as a self-publishing author, I want the ebook phoning bagi wakalon di laite, but traditional publishing amana lakita gadi moi makuto siam chawng nei moina tausi kaino da ebook da di profit ne hena su chaw yedi mathak ta yam thina nungai ba adugumba mayam che adugumba rom da na chatpa hojik ya marketing je done hena chaw adugi moi gi kaino da view da leire adu ai sa ge di printed books ne hena aingoda mabul lai boina khanjai kai marom gi na printed book ne hena mabul lai some ai je writer ki kano da reader ama sune aduna writer ka da na tana aduna paaba matam da larik ama phak pagi noi ba kano isa da attachment ama sum lagi ba maina sam ma ado hojik like sam na successfully oi gre ko the Tales of Kanglei se the Tales of Kanglei se gi success ori se gi credit se sidi kana da bibini credit se aina mama ba dagi ai editor dagi ai like puning thawai hakchang yauna papiri ba ai reader me am sida pini mo yaw tar ga di like se ira ga so kano value like ho ya nungai je do linthoi future plan da di linthoi hoji kari tawge na khanbiri ge ai je hoji ai freelance researching adum ai ina ba khona ba dagi literary society Manipur literary society I member oise editing adagi translation as a junior translator and editor magazine kai adugum activities khara adum yauzari aduga atai like inaba aduga I full time author amu oibasu adum I aspire to way but it depends on the circumstances hoi ado atopo aduna ta ko ni mathang de su novel me ama khak su buthore kine ha bi thajaba so kai thamjage ko hoi ado linthoi loishalak pasida keno se inkhala iba naha sing sida linthoina piningo message khara ka thambiram naha hoi iba pamjaba naha sing se hitar ne ko the linthoina piningba message e baje hojik akhoi nahan da su akhoi writer ki group ama punjalaga akhoi writers meet kana ga hojik akhoi organize tawna ba khona ba ama ju sin gre mathang do sin na ba khona ri sumana akhoi punjana dana wakhan dagi wakhalon ta thok ta sin tawna dana puning thogna na ba ju khona ri aduga writer ama oi ba tar ga di
ꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯪꯏꯗ ꯏꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯇꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯊꯝꯕꯤꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯇꯣꯛ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ